Kami mengundang seluruh jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama menyaksikan prosesi kita pada sore hari ini.
Pujilah Tuhan. Adapun tema kita pada sore hari ini di acara ibadah Natal gabungan Ama Ina Inahana Lansia HKBP Denpasar terambil dari Lukas 2 ayat 14 dalam bahasa Batak. Hasanga pema di batana di Gijang, damema di Tanoon. Dengan subtema Marhite Perayaan Natal Gabunganon, Sailam Tusada Nama Roha, Ama Dohot Ina Nihuriata, Mamuji Dohot Pasangapon Debata. Amin. Asalam tapasangap debata, mariti maita sian buku ede, nomor 610 ayat sada, pasangap ma. Sebelum kita mendengar Hata Huwasi, semua kor akan tampil di podium. Ya, setiap kor akan tampil di podium. Baiklah, tanpa mengulur waktu kembali, kami mengundang yang mewakili Ketua Panitia Umum Natal Amang Casi Emar Paung untuk boleh memberikan Hata Huwasi. Kepada Amang kami persilakan. Shalom. Yang kami hormati Amang Pendeta HKBP Denpasar, Amang Mangasi Siantur. Yang kami hormati Inang Bible Fro, Inang Enboru Sipuntak. Yang kami hormati seluruh para lado HKBP Denpasar. Yang kami hormati Amang HKBP Denpasar, juga Inang Lansia dan juga Inang Hana. Shalom. Tema Natal kita tahun ini yang terambil dari Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada sub tema Natal kita. Dengan semangat Natal, mari kita wujudkan damai sejahtera terhadap sesama dan Alsta.
Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini terungkap di dalam keselamatan, perdamaian, dan juga rekonsiliasi bagi seluruh umatnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus adalah Sang Pembawa Damai. Dia lahir ke dunia ini untuk membuka jalan perdamaian dan pemulihan bagi hubungan manusia dengan Bapa kita di surga, karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Keselamatan, perdamaian, dan juga rekonsiliasi bagi seluruh umatnya bukanlah hasil usaha dari manusia, melainkan hanyalah karena kasih karunia Bapa kita di surga kepada kita semuanya. Melalui semangat Natal ini, mari kita ciptakan damai sejahtera di seluruh bumi. Hari ini telah lahir bagi kita Juru Selamat di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan. Mari kita sambut dengan gembira berita sukacita Natal ini. Selamat hari Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Amang. Berikutnya kita akan mendengarkan Hatahu Wasi Sian Amang Pendeta Resort Amang Mangasi Sianturi MTH. Kami persilakan Amang. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul di gereja ini. Yang kami hormati Ketua Panitia Umum beserta semua anggota Sektor 7 dan Sektor 8. Semua kategorial AMA, kategorial INA, kategorial lansia, Inahanna, Kor Gabungan Jeriko dan Maranatha, dan seluruh kita yang boleh berkumpul di rumah Tuhan ini. Amang Inang, ketika kita masuk ke suasana Natal, ada sesuatu yang baru dalam diri kita. Hati kita, pikiran kita, jiwa kita disentuh oleh kasih setia Tuhan, bahwa kita hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang selalu memelihara kita. Maka di Natal yang boleh kita rayakan malam hari ini, biarlah Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, supaya kita boleh mengoreksi diri kita masing-masing. Tak perlu kita mengoreksi orang lain. Kalau kita asik, sibuk mengoreksi orang lain, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kalau kita mengoreksi diri kita, pikiran kita dengan kuasa Roh Kudus, maka ada damai sejahtera dalam hidup kita. Di perayaan Natal, kategorial AMA, INA, Inahanna, lansia, dan juga Maranatha dan Jeriko pada hari ini sekaligus juga adalah perayaan Hari Ibu. Tentu ada 3 hal yang tidak boleh dilakukan kaum bapa, yakni yang pertama, ibulah yang mengandung kita. Ibulah yang melahirkan kita. Ibulah yang menyusui kita. Kasih ibu sepanjang masa, kasih ayah sepanjang kala. Kehebatan seorang ibu bukan dari kecantikannya, tetapi kehebatan dari seorang ibu adalah kesabaran dan ketabahannya. Maka kami mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat Hari Ibu
Shalom. Shalom. Ya. Masuk meta tu acara ibadah. Pinangido tu kita sudah asa handphone di silent. Hatu ondo las niroado hatu tubuh ni Jesusi. Marede meta sian buku ede nomor 52 ayat sada rodi tolu. Tas dulu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia,
Na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Tasumama ibana, tasumama ibana, tasumama ibana, Rajata. Sinondang maho, ay naroma panondangmu, jala hamuliawan ni Jehovah, bicar di atasmu. Tasumama ibana, tasumama ibana, tasumama ibana, Rajata. Ay idama, haholomondo makukupitanoon, jala hagolapon akabangso. Alay na bicar nema, Jehovah di atasmu, jala marsinondang hamuliaon na di atasmu. Haleluya! Haleluya, 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 haleluya. Yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapon dohot hamuliateon. Husombahon hami tuho. Marningot silehon-lehon mina balgay. Tuhami jolma na pardangolano. Ima anakmu, Yesus Kristus na sinumur. Sian Banua Gijang alaniham. Gabe na dangol do ibana jalapogos. Pola tubo ibana di bara di Bethlehem. Asa mamorahan. Nunga di padomu ho hami tu debata songon hasadonmu tuamay. Say sada mahami akan naung hinokopmu. Asalamu hidahami godang ni holong ni roham. Di bagas nami dohot di parsauran. Di akan hamuliang ham. Tar lumobi tahe. Di tonga-tonga ni parsauran nami di huriami. Say lehon madihami. Gogo dohot hiras ni roha. Mamaritahon asi ni roha menabalgay. Asa gabe pasu-pasu hami tu pertibion. Alani goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin. Tabegema persembahan kor sian kategorial inahana dengan judul Raja di atas segala raja. Turunnya lewat tengah ya Namburu? Iya.
Sangat madi debata Jahoba nasun sun timbuli Marede meta sian buku ede nomor 500 wal pusada ayat sada Mangaradema liturgi 1A. Debata manopa portibion marhite hata menjadi masaluhuna. Tabegema liturgi na perjolo bagian A.
Ulinai sude bakas joroon, sinodangon ni sude akalapu doho gaba-gaba nauli. Tagamon isi do manopai. Oh, molo akai sude jolma do paulihon. Alai debata mangalehon pina botoan tu jolma. Alai molo natinopa ni debata tun sude do haholangan. Ala ditopa saluhut holan marhite hata sabing jala sude menjadi. Molo akan nauli na dibagas joroon, ima akan na pinaulin ni tangani. Jala godang dope akan nauli na taida dipature akan napistar di Portibion. Alai apala tung tikos do na didok munai. Tung halongangan do sude akan atinopa ni debatas. Sude boy menjadi molo didok jadi maho. Jala molo pistar pe jolmai holan merakit naung adong do jolmai. Sude tong do debata manopa. Ono marido di topa debata Portibion dohot nasa isina jala sumurung ma pinopanai di jolmai marhite tangana do di topa jolmai dipauli asa uli jala diobus mahosana asa marhosa hanguluan ido ubain sumurung jolmai marhoa martodi marpikiran. Ido tutu ate alai dada holan sumurung naeng manian sumurung dohot pangulaonna olo istimewa man tutu pangalehonna sia sude nasana manggulmit di Portibion songon hatan yede mula pertama. Kur Maranatha, datanglah Tuhan. Mangaradima liturgi sadabi.
Dimulanai nunga adong hatai. Jala saor tu debatado hatai. Jala debatado hatai. Ima na saor tu debata dimulanai. Saluhutna marhite hataido umbahen na majadi. Tatangihon ma liturgi sadabe. Isedo jumadihon akka suasuanando sude akka haunauli. Bulan, bintang, matanyari, sungai, dolok, laut, alogo, dekke dohot akka pidong na maragam-ragami. Tolero di akka na asing dope na sohagwara sada-sada. Debatado na manopa saluhut nai. Marhite hatai, huasona, hagogoonna, dohot hamulionna, ubahen na majadi. Dimulanai ditoppa debatado langit, dohot tano, pabuahon hamulionna. Ditoppa do na tiur lau manodangi sude akka na tinopana. Nungadenggan na tiuri di ida debata, jala dibaen ma parsirangan ni na tiur dohot na holong. Jadi di paulima hajak-hajangi asa disirang aka aek na ditoru dohot na digijang ni hajang-hajangi. Nina debata mah marpungu mahamu akan aek na ditoru ni langiti tusada inganan asa tarida na mahiang. Di goari debata ma nama yang itano. Ia perpunguan ni aeki ma ima laut. Di pasu-pasu debata mai di pasu-pasu debata matanoi gabe di patumbuhon tanoi ma aka duhut-duhut suan-suanna au namar pabueon bonina tudostum masamna jalanunga denggan di ida debata. Di topa debata do panondang na bolon nagabe pangguruan ni arian dohot panondang na met-met ima pangguruan ni borngin ro di akka bintang. Di topa debatado akka dekke na balga, akka na marhosa, dohot akka na majirir. Rodi na sapidong na masibuah masam nabe. Dungi di pasu-pasu debata manasida asa marpinopari jala torop. Gohi hamuma akka aek dohot akka langit. Dungi di pauli debata akka binatang, dorbia, gulok-gulok, akka na marjirir, marsibuan, masam nabe. Di topa debatado jolmai tumiru rupana, tudos tu pangalahona. Rupana do ditiruhon debata, jala jolmai do natinopan ni debata na sumurung sian akka natinopana. Di topa do jolmai sian orbuk, jala diuluson hosa hanguluo tubung-bung di igungna, gabe martod di namangou di jolmai. Di pasu-pasu debata di jolmai marpinopari mahamu asa sopar jalaguhi hamu masadok tanaon dohot mangarajai sudi akan ani toppa di debata. Dungi dia di papituhoni maradia do debata sian akka ulaona. Jala di pasu-pasu debata jala di parbadiai. Nunga sikop di topa debata portibion dohot akka isina. Jala dibuka debata masada porlak tukan habis saran bahen inganan ni jolmai. Porlak eden guarna. Masai ulido porlaki. Guk akka hau damar parbuehon si panganon na tabo. Rodi hau hangoluan na parsitongan ni porlaki. Tabegema persembahan kor sian kategorial Jericho dengan judul Bumi Bersoraklah. Mangaradema liturgi paduahon.
Kon pujiot tado debata Allah hasokalanna dohot hagugonna dohot manopas yan naswadokyan gabi adong atong songo dia do hita laho makatidakon habal gaon ni jadi-jadian ni Jehovah tatangi homma liturgi napaduahon. Pinuji ma Tuhan debata ni Israel. Ala ditopot dohita gabe bangsona jala dipatupa haluan ni bangsonai. Pinuji ma Tuhan i debata ni Israel ai patindang do dihita taduk haulaon dibagas ni si Daud na posonai. Pinuji ma debata na pasahato barita nauli. Ima barita akalas ni roha na paluahon hita jolma dohot portibion. Hobar tuna hinatahonna marhite-hite soara niaka panurirang nabadiai. Sian narobi nin narobi. Pinuji ma debata ama ni Tuhan Yesus Kristus, ama ni saluhut, nagabe raja ni akka raja, jala Tuhan ni akka tuan. Ay ibana do pargogo na sahotudosan, na tumapalangit dohot tanoon, dohot nasa adong di hasyanganon. Pinuji ma debata mual-mual ni hanguluan na di portibion. Ibana do alfa dohot omega, naso marmula dohot naso marujung. Ibana do na patubuhon hanguluan di hasyanganon, patubuhon akka suasuanan sisik ni tanoon. Panguluhon ragam ni pahapahanan dohot akka pidong na martonga-tonga langit, saluhut nai tung sikop do jala dang hahurangan. Puji ma Tuhani naung manopa jala naung panguluhon hita jolma maringan di hasyanganon uhut na toktong mangaromoti hita jala naung jumolo paradehon saluhutna narikot di ngoluta asa tung sikop jala marhasonangan. Puji ma debata naung petubuhon haporseaon pakirimon dohot pos niroha di hita sopola marhabiara behita yakka namang gete-gete hita aidung malua hita sian tangan ni akka musutta marhabadiaon jala di bagasan hati goram mahita di adopan nai salelek kita mangulu. Nataulas ni roha mahita di hati tubuh ni Yesus. Mari dimetasian buku ede nomor 61 ayat sada rodi 2 mangaradema liturgi tolua. Si palua olongaki tunggu dang dosa pangujudan be mangan sahihi tapai mama tebe mangan sahihi tapai mama.
Dang jupang be pangoloyon dohot hauduhon di jolma na parjoloi maradopon debata. Nunga di laosi be patiki jala tarela jolmai tupangela ni sibolis pangagoi. Tatangihon ma liturgi tolua. Holong ni rohani debata tu jolmai masai godang do. Kebebasan do tanggung jawab ni pasahat do tu jolmai. Alai dipakai jolmai do kebebasan na marguru tu pikiran na. Nunga gale roha mago pikiran holom marnida ni jolma dipangela ni sibolisi. Dang diingok be pati na dipinasahat ni debata tu nasida. Bohado kejadian ni jolmai gabi madabu tu bagasad dosa. Ise do nama ngelaila jolmai umbahen na lupa tu debata. Rodo sibolis manggombarhon ulok madapoton si hawa. Dang natutu hamu mate molo dipangan hamu parbueni hau na di persitongan ni porlaki. Alai gabi dosod debata mahamu. Dungi dipangan si hawa ma jala dilehot tu siaram parbueni hawi gabi dipangan. Dungi tonggor ma mata nasida di boto ma namar saimara do nasida. Dungi ro suara ni debata Jehova. Di jauh ma si Adam nin nama. Adam di diaho. Dungi nin na si Adam ma. Hubegedo nian suara. Alai mabiarau ay mar saimara. Ise napa bawahon tuho namar saimaraiho. Nong dipangan ho do parbeni hau na hupatik koni. Boru-borui do na mga lehon. Boru-borui na ni lehon mi bahedong aku. Ido na mga lehon tuahu sian hawi gabi hupangan. Bahasa songoni bahenon muhawa. Isedo na mangela elaho umbahen na targoda jala dipangan ho parbueni hau na hopatik koni. Ai ulo kido na pautoto au gabi hupangan parbueni hawi na pinatik konmi. Nina debatama tu uloki ala dibain ho songoni gumodang matoruk kutuho sian nasa pahapahanan dohot sian nasa na manggulmit di ladang butuham nama juruhronmu jala orbuk nama panganonmu saleleng ningolung. Jala bahenoku ma parbadanmu sogot tu boru-borui, rodi pinomparmu tu pinomparna, ibana mangalisaton ulum, gabe pargutonmu tambihulna, didok debata ma uhum tu boru-borui, ikon parir parnihapanmu saleleng gabe-gabean ho, bernitononmu lau manubuhon anakonmu, sinondukmu ma ihutonommu. Jadi di dogma tu si Adam, ikon hir hodokmu mangului si panganonmu, paima mulak ho gabetano, aisian tano doho jala mulak ho gabetano, dungi dipabali debata ma ibanat sian porlak eden, asa diulat tano pembuatan nai. Jadi dilele masih adami jala di pai-paihon akak kerubim tukan hasil bisarat di porlak edeni. Marpodang si dua baba mar jimbur-jimbur asa dijaga dalan tuhau hangoluan. Tabigema persembahan kor sian kategorial ina dengan judul Borngin Nabadia. Mangaradema liturgi tolube. Cek.
Dung madabu si Adam dohot si Hawa tu dosa lam rarat do dosai diula jolmai alai hinauli ni natinopa ni debata adong do nasega alani hamokusan ni jolmai masaya marsak situ doroha mamereng hasesegani lingkungani tatangi homma liturgi tulube tahero toru sudah non sega maka suat-suanan bajir madala sahat tujabu adong mana longsor marsak roha pertangyangan dohot latihan korpe gawe sorobe iba jala tanggurung pe saya hasit ala manguras tujabu Ima daida gokia do nama saon alai di boto eda doa habosirna sude ubahen masai ala somar situ tudo hita paturehon lingkunganon ai bereng ma gok tobak nagudul Imada di Indonesia nataha holongion gok na bajir dohot longsor sega makana sega songodalan dang jabuniaka warga lumobi ma di Jakarta dang hinata dang adombe hau holan gedung na tibo-tiboi nama Imada eda nung ngasega be pertibion penyakit virus hatop hian ma pergerakan na aut sugari manian ditabahau jala disuan gatina jadi hita pe marnatal di bornginon unang murak hita manaba akahawi ikon tarawat do apalagi molo menghasilkan alai molo gabi parmaraan do tataba tasuan musegatina Imada nina rohaku gorang na sopola manuan hauna balgabe gok sampah di bolokon sembarangan apalagi plastik apalagi di opot tuai laut sungai manang di dalam apalagi di gerejon sembarangan mabolok putung rokok kulit permen tung adong pe digaji payas gerejon unang tabolokon sampah di bagas gerejon dang holan banjir hau naung sega alai laos doho do lingkung atas sega holan namarti tok do marjuji dang diurus be suamina dohot anak konna alani HP tahe alai didok do nameng hibur diri molo diulai Tole puji matu hatta maredemeta nomor 50 sada ayat sada rodi 2 mangaradema liturgi paupaton mardosa jolmai alani tarela tu sibolis jalanunga di dabu debata uhum tu jolma na parjoloi dohot tu uloki alai marpamuati dorohani debata marhite baga-baga haluaon di bagasan diri ni Tuhan Yesus si palua
naing ro tu portibion. Tatangi honma liturgi paopaton. Apuli hamu ma bangsoki nina debatamuna. Hata apul-apul madok hamu torohani isini Jerusalem. Jala jon hamu ma tunasida. Nunga marujung parukilonna. Ainunga salese dosanai. Ainunga dijalo sian tangan ni Jehovah. Silopi dua sikat ni saluhut dosana. Suara Nina Jojo di halongonan, Pauli hamu dalan di Jehovah, patigor hamu di adaran dalan balobung ni debatata. Iko gohado nasarura, jala parejeto nasadolok do butul-butul. Jala gabe na hornopdo na marnakot tuat, jala gabe rura tanggurung ni dolok. Jadi patar mahamlian ni Jehovah. Jala sang nasibuk marninasa. Aido pamangan ni Jehovah mandok. Marulop-olop maho jala marlas ni roha. Ale borision. Aida ma. Naroma ahu maringana di tengah-tengah mi. Ninna Jehovah. Idama gabe-gaben masada namar baju jala tubuhan anak jala bahenon nama guarna Immanuel. Maria Yasitutu maho ale borusion marolop-olop maho ale boru Jerusalem. Idama naroma rajam tumopepo patigor ibana jala si parmonang. Naserep dorohana jala marsihudul di halode doho di anak ni halode inaina. Endehon hamu ma debata, puji hamu ma guarna, palendas hamu ma dalan di ibana, namar hureta di halongonan. Jehovah do guarna, jala marulup olup mahamu di jolona. Patu ginjang ma tohang muna, hamu ale akarbangan. Patu ginjang mahamu ale akapitu sian narobi. Asa bongot raja ni hamuliauni. Ise ulaning raja hamuliauni. Ima Jehovah nagogo jala ulu balang. Jehovah ulu balang di hamusuon. Patu gijang ma tohang muna hamu ale aka harbangan jala patu gijang ma hamu ale aka pitu sian narobi asa bongot raja ni hamuliauni ise ulaning ibana raja ni hamuliauni ima Jehovah Zebaot ibana do raja ni hamuliauni Sela. Manetehi mahamu aka langit sian gijang jala diusehon aka obun maudan hatigoran. Buah mata noon jala diparbuehon hatuaon dohot hatigoran. Rap matubur mai au do Jehovah si topasa aka langit do mamaritahon hamuliaon ni debata jala jadi-jadian ni tangan nado pinaboan ni na rata-rata ni langit. Satokid do tadi koko alai papubungok doho muse marhite-hite akka asini rohaku gorang. Tangat di papier ni murukku hatu bunyokku mabuhiku satokin mangaropoko. Alai marhite-hite dengan basa saliling-liling na asini asyakku ho ninna Jehovah si paluho. Ai Musa pe akka dolok jala humutal akka robean alayang go asyasiku nasotu pamusat sian ho. Jala pada ni hadameku nasotu pahumordit ninna Jehovah si asiho ho alena parir napi na buru-buru nasotarapul idama pakioku ma akabatum di bagasan apang na arga jala ojak konoku ma ho marhite-hite intan sapir bahenoku ma akabukulanmu sian humala rubin jala akabahalmu sian mata intan humala jala sadok parbalohanmu sian akabatu hasudungan ni roha. Tabegema persembahan kor gabungan dengan judul Sambutlah Dia Sang Putra Kudus.
Jadikan jiwamu palungan
Tapuji matuhatta sian buku ede o 602 ayat sada di Natal na parjoloi mangaradema liturgi palimahon. Nunga takas baga-baga ni debata taringo tu haroro ni sipaluai tu portibion. Tabegema barita ni hatutubu ni Jesus marhite-hite liturgion. Dungi Roma ujui parenta sian Kesar Agustus ikon suraton nasa jolma di gom-gomana. Pamilangon parjolomai uju di gom-gomi si Kireneus tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganup tu bonani pinasana. Borhat manang si Joseph na sia Nazaret nakon tu luat Judea tu hutani cian Daud na margoar Bethlehem ala sian pomparan jala margani sian Daud ibana. Pasuraton dirina rabdohot si Maria orwanai naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida gok maari ni hanguluanna. Ditubuhon ma anak buha bajuna, diborhos ma, dipeakon ma tu bagasan panggagatan. Ala soadong inganan na asing di parmian nasida. Jadi adong ma marborngin di ladang na di sini akaparmahan. Mangingani pinahan nasida. Jadi didapothon sada suru-suruan manasida jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situtuma. Alai didok suru-suruani ma tu nasida. Unang mabiar hamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuat tuhamu. Parsaulian ni sandok bangsoi. Ay naung tubuh do di hamu sabornginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Jesus Tuhani onma partinadan di hamu poso-poso do dapoton muna nabi norhos peak di panggagatani. Jala topu ma adong dongan ni suru-suruani torop akaparangan parbanua ginjang. Dipuji nasida do debata mandok hasangapon mana di debata na di ginjang dame ma di tanoon di akajol ma halomoani. Jadi dinalawi akasuru-suruani sian nasida dopak ginjang ma si pandohan ma akaparmahani mandok beta mahita tu Bethlehem taida ma nama saon na pinabotohon ni Tuhani tuhita. Jadi hatop mana si dalau tu si gabi Jepang sa si Maria dohot si Joseph dohot pososoi na peak di panggagatani asa dung di ida di bari tahun nasida ma buah-buah naung di hatahon tu nasida taringot tudak danahi jadi sudi nau begesa longang bedo di ala na di hatahon ni akka parmahan itu nasida. Jadi dung dapot ari pawaluhoni asa tar surat ibana gabe di bahen baguarna
Jesus, naung digoar par di surga hian adorang so dibortian dope. Songon natar surat di bagasan patik ni Tuhani. Nasa bawa buha baju ni inana hadohoan ni Tuhani do goaran. Dung pajupang ma si Simeon dohot poso-posoi songon naung dihatanay dipuji imana ma mandok paluomu ma nuaing ale raja na posomon di bagasan dame songon nandidokmi ay nunga di ida mataku haluaon na siyan hoy. Masuk mahita tu acara pagalakon lilin. Kami mengundang Inang Bibel Pro and Boru Simanjunta untuk boleh naik ke panggung. Kami mengundang Inang Sintua PS Boru Sinaga untuk boleh naik ke panggung. Kami mengundang Ketua Panitia Umum Natal Amang Casi Marpau untuk boleh naik ke panggung. Kami mengundang Ketua Panitia Natal Gabungan Ama Ina Lansia Inahana Inang Ritonga Boru Sembiri. Kami mengundang yang mewakili kategorial ama Amang U Sibarani. Kami mengundang yang mewakili kaum ibu Nyonya Sintua Simanjunta Boru Hutasoy. Kami mengundang yang mewakili lansia Amang Simanjunta Opung Golden. The stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till He appeared and the soul found this world a thrill of hope.
holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and errors pining, till He appeared and the soul found its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder brings a new and glorious morn. Fall on your knees, for hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night, oh, night, when Christ was born, when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Kami mengundang untuk seluruh jemaat boleh bangkit berdiri. Kita boleh menyalakan senter di handphone kita masing-masing sambil kita menyanyikan lagu Sonang ni borngin nai mare demeta sembukwete nomor 54 ayat sadar roditolu. Ujuro
Jemaat kami persilakan untuk kembali duduk. Masuk mahita Tutangiang Pangodianon dibawakan oleh Amang Sintua Sihotang. Mertanyang mahita. Puji-pujian mulia tema Tuhan di bahasa Aronami tulupamu ali amang partinggan bahasa di leuko duhami tikyo Tuhan rohana Yas rohana Maria Ria dina rohami salutna ama ina nihuriam menutup pejorom Tuhan lau memestahun perdingotan ni hatu tubum maulia tema Tuhan di basa-basam di hami salutna rodo hami marsoba Tuhan mangidu tuho mengilik dohot sian serep miroha paso-paso masalutna ama dohot ina nuriam asaboy Tuhan mangerbang hatam di tonga-tonga nami di tonga-tonga ngul nami di tonga-tonga ni keluarga nami pasu-pasu salutna perkarejuan yanokon nami nang sudi tahe na pinarsita ni roha nami Tuhan gudang Tuhan nanaing huwa duhami di perngulunot Tuhan baik ma Tuhan gabi halas ni roha di hami salutna hutang ko kami Tuhan na tua-tua nami salutna tarlumo binadong di huriamot Tuhan lema Tuhan gajeng numur dot hai pasod na sida asaboy Tuhan melalui na tua-tua namion mangalian akka hata paso-paso di hami Tuhan paso-paso ma Tuhan disudi akka rencana huriam tong di tonga-tonga ni parhuriam nami Tuhan alia manami hutang ko kami tong dengan nami na subuy ro rapdot hami Tuhan di tikyon melutung alani parsahito Tuhan asi maroham lema dinasida hamalumon marhiti-hiti mudar-muda badiai melutung dia kaparkerejua Tuhan tongtong maho madongan nasida jala mangalehon akka na dumenggan di parngulun na Tuhan upasat tema Tuhan perayaan Natal namion asaboy gay puji-pujian di kuar munda badiai sudi panitia sudi akka seksi Tuhan leo mahasare peniroha jala gabi pasopasi mariham sauna Natalot Tuhan mau liate madiho dia mangpaditanami dot pangulani hurunami dadong di huriamot Tuhan hubaga sa tangam matong upasat time na sida leon hagugot Tuhan leon hatawat tong lau pasahaton hatami tong atong anami mau liate ma Tuhan disudi akka perayaan namion homa na majongjongi hami sauna malutung adong Tuhan sian akka pakateon ng akka rohanami na hurang lubi depamu mangidu hami serp ni roha Tuhan hapus semak kadusa nami marhiti-hiti guaranakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tulupamu. Amin. Amin. Mari demeta siang buku ede nomor 614 ayat sada rodi 2 mangaradema liturgi onom A dot onom B.
Tuhaki sian banua hijang turo haki Roma ho tua o Tuhan si paluai Dame binoan udang natara sami O Tuhaki Asima roham dia o Tuhaki Sai jalo matangi yang nang edeki Songon si Maria ina nama tuai Baik nang au martua ala haroromi O Tuhaki Nunga saut baga-bagai marhite-hite hatu tubuh ni Tuhan Yesus di barani pinahan Bethlehem Efrata. Atong hamu ali akadongan dohot mahita marsomba tu ibana. Tapuji ma debata na mangalehon anakna gabi haluaon dohot hangoluan dihita. Tajakkon ma ibana raja si paluai. Tabege ma liturgi paonopon. Alai manang piga nama jakon ibana tusido di lehon huaso asa gabe anak ni debata nasida akana porsea sangap ma dituhani nama buan damai nama bain manusia lomoni Tuhan Jehovah borngin nabadia ido na binoanmi. Saya Roma hamu akana porsea saya Roma tu Bethlehem ida dagdanak si paluahita somba ma ibana rajatai. Somba nami madiho ale Tuhan ho si buan dame tu portibion saya pasaorhon ma tu rohanamion dame mi o Jesus raja nasangap nabolon huhut marmulia nagabe jolma makophop sude jolma ho ihutonokku Tuhan salele ngau mangulu. Ale Immanuel, tubuh maho di rohaku, jala totong ingananmu, bain maau sonang jala sai gohi rohaku. Sai sondangi marohaku ale Tuhan Yesus, asa dohot au maruli di hatu tubumi, pinuji maho ale Jehovah, ala di bahen ho anakmu nagabe hangoluan, alani girgir mahita mamuji debata. Ngolu hasadaon ido nadi halomohon Tuhani jupang di ngoluta. Asa sahata saluhutna. Unang adong parbolatan alai hotma binahen ni sada ni roha. Idama denggan nai dohot sonang nai molo tungpungu sahundulan aka namarhaha marangi songon miak na hus-hus di ulu. Pola mabaor tumise, ay disido di parbaga debata, pasu-pasu hangoluan, sahat rodi sa leleng ni lelengna. Tasalukom ma para sirohaon situtu, habasaron haserepon, labok, labas niroha jupa adong pakurangi nasada dopak nasada. Tayahima haholongani aido rahut-rahut ni nasa haripason jaladame ni debatama ima mangarajai rohamuna. Baik baru hamuma rohamuna sulukon hamuma jolma
nai baru di bagasan hati goran dohot hapolinon. Bolokok kamuma gabus hatahok kauma nasitong. Oleh hamuma debata. Alo hamuma sibolis. Dungi mapurus ma ibana sian hamu. Pajonak hamuma tu debata. Dungi pajonohon nama tu hamu. Pakke mati kim saunari dapot tomma Tuhani. Unang gudang sidalian ingot jepek ngolumi. Nungarade hasonangan di surgoi. Unang adong nanggosada naso parjabar disi. Molo taida dong atana say marukil toktong. Unang pasobu say susa togu urupima atong. Atong pitsarsa di hari dope taulahon mana denggan di saluhut halak alai gumodang matu dongatta sahaporseaon haporseai ma Tuhan Yesus nong tubuh jala hangoluon mahatana ai ido hangoluanmu jala asari pas mahalak ni debata ringgas hobas itu akka ulaun naringgan atong patu toro hamuma dirimuna tutorun di tangan ni debata nagogoi asa dipatibu hamu ditikina airo haido na prosea asa tu hati goran pamangan ido maka tidakon asa tu haluaon martua ma akana maka tidakon hata ni debata namangulahon jala nau piopsa asa dung di ida Yesus halak na toropi nakok ma ibana tu sadator jadi hudul madisi dungi di pabotohon di dapoton akasisyan nama ibana dungi marsuara ma ibana mengajari nasida nin nama martua mana pogos tondi aidi nasida do harajaon banua gijangi martua mana marsak roha asi apulot do nasida martua mana labok roha aiti anon nasida do tanoon martua mana mauas malemi da hati goran asi pabosurot do nasida martua mana asi roha Asia do nasida mertua ma parroha na iyas ai idaun nasida do debata martua ma si bahendame ai goaron do nasida anak ni debata martua ma napani buru-buru ni halak alani hati goran ai dinasida do harajaon banua gijangi martua ma hamu molo diisahi halak hamu manang dipaburu-buru manang di patubu-tubu ragam ni hata naroa nasotutu dopak hamu alaniau songon pesan Natal tuhita di bagasar boronginon nunga salpu barita hatu tubu ni Jesusi ima natuat tu portibion laho manopot jolma pardosa haroro ni Kristus mapakorhodo di ngolutta sahatu partikian nuaing atong songo dia dohita maka ngoluhon haroroni Kristus di bagasa ngolutta siganupari ikut do marhite haporseaon pakirimon dohot mangolu di bagasan holong hubas tu ulaon nadinggan selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Marede mahita sian buku ende 605 ayat sada dohot opat lasma roham mangarade mahita tu liturgi bersama. Lasma roham Tuhan taro gumong sasude kabroa jakon aja marende masude marende masude marende marende masude ibadah do raja dai para sirohai nati gori nabonari
rohai parholong rohai. Tung AHP na masa pe sorimago ni pandemic COVID na salpui dang margogoi mambahen au tahutan. Orpe Nuaing taringo tusi Molo debata dongata Isema alota Jahoba dong aku manuguau Tungso dorang au alani akan masa. Amin. Dunga tubuh Kristusi. Marede meta bukete nomor 607 ayat sada rodi 2. Mulia tema Tuhan nami, nahusob bahami di bagasan Bornginon di namar pesta Natal hami, pesta gabungan ama dohot ina di tonga ni huriamon. Nungaluhut hami narotuson jong makatidakon ho. Pahatus may Tuhan turuhan nami. Jalago himay nang marhite, baritam nauli, si tangihonon nami di bagasan tikyon. Asa patulus maruhan nami Tuhan. Lahotoktong gabi hasangapon, dohot hamulionmu.
Pahen ma pertemuan ni totim tutut dinami mau lihat madiho Tuhan. Amin. Selamat hari Natal ma dihita saluhu nak kamanginang ngagale hita teh ngadong namodok anggok kana baju nararang boy modok karena itu lambang keberanian. Alenang pesongon akan berbaju nabirong dang boy rupe modohodok tong aka nadoho sitidang ini di bata di bagasan Boronginon. Berita nauli dalam topik yang sama, nasarupa, mengikutkan tahun 2020 tolu, diputuskan oleh gereja Okumene, tersurat di dia teh manginang. Iya, Lukas 2 ayat 14 mau lihat mak. Molotung soadong pena taingot sian berita na uli luar kepala nang gua palayate saliling marnatal hita ay dang sahalibe natal sekolah minggu grup kecil grup besar remaja naposo dungi Boronginon natal gabungan Lukas 2 ayat 14 didok di bagasan isina rak majo ita sude akka manginang hasangapon ma di debata di gijang dame ma di tanoon diaka jolma halomoani. Jadi marhite sian turpuki gereja PGI memutuskan sebagai subtema adalah membangun sumber daya manusia yang unggul bagi bangsa dan kemuliaan bagi Allah sebagai wujud kehadiran damai. Sebagai wujud kehadiran damai. Amanginang sudedo hita makkah mohon damai ate. Arong naso makkalo mohod dame martudu majo naso makkalo mohod dame dangadong berarti tabaem majo gelarta taunon tokin nai no mate pigari nari no ma mangujungi taunon tabaem majo gelarta taunon sampai tu ujung ni taunon amani dame dohot inani dame je pangguarata sude amani dame dohot inani dame ala ama doho ina rono kita di sosudi. Jadi khobar tusi taida do aka amang inang riko ni dame di tonga-tonga ni Portibion maca riko dame moloso dame marsak situ doro hatta moloso dame biar donaro molo sodame sahit donaro molo sodame paru kilo donaro pangujuna donaro. Meskipun untuk menggambarkan sebuah damai gobaran nisada damai daktar bahek kita sowado ngisi air terjun daktar bahek kita sowado ngisi opun nabirong tanda berawan. Daktar bahek kita sowado ngisi mata niari na orang moh mata niari erienne. Daktar bahek kita sowado ngisi akababiat. Daktar bahek kita sowado ngisi aka ulok dohot ate na gudang nuangi ibelion biawak ate ido jabu nami pe terkena teror biawak do mulai sahat tami mulai naik memang biar do ate biar alai didok ma didongata didok akadongan nama ngatusi daktar bae suadong biawak di belionin na oke lah
mari berdamai dengan biawak. Kan itu kamangina. Artinya nggak bisa dihilangkan salah satu dari ciptaan Tuhan. Nggak bisa. Semua harus tetap ada. Karena Tuhan sudah menciptakan. Damai itu bukan harus gambar rusa semua. Karena rusa itu tidak memakan atau tidak kanibal dia ya. Tidak memakan sesama. Ay daktar bain holam merpati di tonga-tonga di Portibion. Ise na rugi mo holam merpati tonga-tonga di Portibion. Gudang do na rugi kan? Kamangina. Iko na dong do. Unggas na asing. Elang. Raja Wali dan yang lain sebagainya. Jadi mau ledok dame dan iko lembut sude. Ingge mo. Ingge pak, dangi kon igobaran ni dadame. Hope, inna, boro dame siani, boy, picang-picang di kan, kamanginang. Ale unang atong masih janggulan, kan itu, unang masih janggulan, unang masih gomakan, unang masih garomakan, nah itu, marsikor hitan nonalani Tetapi kalau marah, siapa yang melarang marah? Saya juga bisa marah. Daki hamumuru kakena, unang tiap hari tong, bosa nak kamayan noni muru kita tiap hari ya teh. Dana hipe bosa doi, tiap hari bosa na ujung na tutup kamar, biar jangan didengar. Saban hari ini saja inna. Itu. Nah membela pedang terus membela. Kenapa? Tung pembela iba na terus membela berarti na jahat pedibela kan itu? Itu tidak setiap waktu, tidak selama-lamanya kita itu membela. Ada saat kita membela. Pada saat dia benar ya bela lah. Aire bata pedok kodo bela lah perkara aku inna kan songo sada ina jugul honinna ganu pare roi mana tu rajai bela lah perkara aku inna dak sehali dua hali tolu hali bela lah perkara aku inna ene jugul maina tahun inna ben persoalan ni hora, baik itu soninna kan? Itu membela perkara seseorang itu penting. Ketika dia benar, ketika dia salah jangan bela tong, tegorlah, marah. Apa? Kamu kan yang salah, kusoni itu tong akamangina. Baru perodame, baru perodame. Tidak bisa hilang itu semua. Harus hadir, harus ada. Apakah saya rela? Saya nggak ada di sini. Apakah saya rela? Gak ada orang lain di sini. Las marohatta dan isom musutai horas mada itu. Dohonan namai. Kan itu? Biarkan hadir semua. Biarkan hadir dan dengarkan. Yang keras itu belum tentu untuk menghantam. Yang lembut itu belum tentu untuk membangun. Iya kan? Belum tentu. Apalagi malu songon di sada daerah, aliun aku pabuah majoda daerah diaun. Anon arok kamu parhutai gabi tersingguk kamu na. Ya ado di sada daerah. Da lembut terus lembut. Terus lembut. Iba gabi songon na salah tingkah, serba salah. Apa iba pertoba, kan itu? Anggo pertoba si boru puas, si boru bakara. Malu nunga saya puas. Saya suada marah nang pengamar sursarisan. Saya suada marah ina rotong kan. Nang selama na tong berlaku tong yaka amangina. Ido dak selama na berlaku. Di sada ingano nope terus lembut. Haye inna. Turjo sada piring dohot lako na inna. Kan itu? HP ba ang gumanari di Diyos ada hudon ito ringo ngay si sude dohot lakok na mono tinur hudon dang mungkin dohot lakok na lakok na tabo tor lakok na kamay na tutup na kan itu dia jo sada hudon
Doh lako na ina HP ngisi ya tung sudah komplit molo tinuhur sada hudun ngisi dohot tutu na naing hatop la tu baribai ujung na gabe sudat alaniaha yaitu tadi dalam segala hal lembu pedang deng gantong ada keterlambatan ada ketertinggalan ada. Lalu apa sesungguhnya? Apa sesungguhnya yang kita perlukan amang inang? Mari kita turpukot di dokon sebagai wujud nyata dari kehadiran damai di bumi adalah kita ini dibangun menjadi manusia sebagai sumber daya manusia yang unggul bagi bangsa, bagi Allah, bagi kemuliaan Allah. Molo gabe sumber daya yang unggul bagi bangsa dan juga bagi kemuliaan Allah. Ngadinggan be. Di tonga-tonga ni bang sope hita ikom marguna. Alai di tonga-tonga ni parhurio pehita sangat berguna laho memuliakan Tuhan. Di situ sebenarnya letaknya kuncinya kehadiran damai kita mempunyai peran. Baik di tengah bangsa, baik di tengah gereja. Molodok sumber daya manusia yang unggul dakolan akiu atong neko cerdasan ya mangina. Iko doho kecerdasan emosional. Iko doho kecerdasan ni iman. Asa unang timpang. Ay moloholan akiu na do na cerdas. Boy doi gabe ahamuse, gabe naso mengakui de bata ateis ya, ateis. Di zaman kerohanian yang semakin galak, dicanangkan, dipatari dahon, di tonga-tonga ni sude, di Portibion, bahkan di media, ternyata tetap saja lahir ateis. Ternyata tetap tumbuh ateis, bahkan tumbuh gereja setan. Lalu apa yang terjadi? Kemana orang-orang beriman itu? Aina mungkin doi bana marnatal, maka tidakon hata ni debata, alerang dihaporsiai? Amangina, tahaporsiai udah taha tidakoni, naking? Sutung holan nanang berbaju baru hitada. Daido, sutung holan nanaing asa disorot hita dah. Sutung holan nanaing asa tarida. Kehadiran ibadah-ibadah penyembahan kepada Tuhan di semua media seharusnya juga menstabilkan pertumbuhan iman orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Bukan hanya orang Kristen, dunia ini juga akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan itu harapan kita. Alai itu dia, launa. Moloso, dari sian bagasan ngoluta. Toh juga kita sumber daya manusia yang akan melahirkan itu semua. Bukan tiba-tiba dilahirkan lagi manusia di sini. Tetapi kita manusia yang sudah dilahirkan, kita yang menjadi sumber daya itu tadi. Kepada generasi yang berikutnya. Alai ngapagai kuno jamiton martibak kutua tu natal tahun nakamanginang. Jadi itu sumber daya mahita nuaing diarahkan mahita ikon menjadi manusia yang cemerlang dohita sasitongna mangihuton himbauan ni topiki. Manusia yang cemerlang, unggul di tengah-tengah bangsa, unggul di dalam iman. Di dalam gereja sudah klop toh. Jadi ketika kita itu mempunyai peranan penting di tengah-tengah negara ini, kita juga ambil peran di dalam hidup sebagai orang yang beriman. Jadi ido muse na mengontrol ngulu tahun gak bisa ada halak yang benar-benar bisa diberdayakan di tengah-tengah bangsa ini untuk kemajuan, untuk kesatuan, untuk kebersamaan, dan di tengah-tengah gereja sebagai pengikat sesama umat Kristiani. Dan ima
nagabe panidangion ni muse. Jadi sebisa mungkin songon naong ujami tahu kami di beberapa kali tidak dana tuna poso bagaimana kita menciptakan ketentraman, kedamaian, kerukunan, harmoni di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga negara dan juga sebagai warga kerajaan Allah. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan nami. Moldo kami mengambil sada keputusan, kesimpulan, mangihutton hadirion, tung pemurah kami Tuhan, menyimpulkan sude nadi bagasan ngulu nami marhite kata-kata. Alai di bagasan saluhutna le Tuhan. Hadiriot do hataridaan ni saluhutna panidangyon nami. Asa sahat di homa nasa hadirion nami to pamahami Tuhan tu dalam lomo ni roham gabe siti dangim asa marmulia guarmu. Dame ma dihami di tonga-tonga ni portibion. Jala tutusi tutu mahami ale Tuhan di paborkat di bagasan holong ni roham. Pirma to dinami dang muba-ubah hami nagabe anak konmu laho marpani dangion di tonga-tonga ni portibion asa nasa nahu patu pahami di bagasan bornginon marhite hata marhite pabahenan saluhut nai bain hasangapon di guarmu ramoti manang hami dinalaho mulak kami non di bagasan hagugoon mi mahami Tuhan sahat tu bagas nami be di bagasan parhorasan mauliate madihu ali Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji tuata maredehita sian buku ede nomor 510 pitu ayat sada rodi udukna Uhud papungu pelean. Bari tahun di dolo dirura di sudena. Bari tahun di dolo nau tu Kristusi rodo suru surua tuladang Efrata magapoto tanah topu masai tora. Bari tahun di dolo dirura di sude inada. Bari tahun di dolo nang tubuh Kristusi. Bari tahun di dolo dirura di sude inada. Bari tahun di dolo nang tubuh Kristusi. Mabiado kamaan tu pati surgoi akasuru surua mare devon ini. Bari tahun di dolo dirura di sude inada. Bari tahun di dolo nang tubuh Kristusi.
sudedinana barita idolo nang tubuh Kristus di boros Tuhan di panggagatani somo nabi doa di padi surgoi barita idolo di nurani sudenianan barita idolo nang tubuh Kristus barita idolo di nurani sudenianan barita idolo nang tubuh Kristus rodo seru-seruan tuladang Efrata manda potong panahan topu masai tora barita idolo dirura di sudeniana barita idolo nang tubuh Kristus Tatangyakkon ma peleata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut, silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mitu kami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasyak kami peleanon, pati bulkon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-leon mi tuhami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amen rapita mangido di bagasan tangiang aleyamanami, aleyamanami na di Banua Gijang, say binorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng nileleng na. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita, di sondakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midaita, di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaorhon madamena tuto di tabe. Horas madihita saluhna. Horas. Ya, selamat menyambut Natal untuk kita semua Amang Inang. Tanpa berlama-lama lagi, acara ini adalah rangkaian dari awal Desember ya, rangkaian Natal kategorial, mulai dari sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, dan terakhir ditutup oleh Natal gabungan kita pada malam hari ini. Natal gabungan kita pada malam hari ini dipimpin oleh seorang ketua. Pada tahun ini ketuanya adalah dari kaum ibu. Kepada Inang ketua panitia kami persilahkan untuk bergabung ke panggung. Inang Ritonga Boru Sembiring untuk boleh menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Inang. Shalom. Horas madihita salutna amang dotinang. Natape masih jalangan hita be.
Saya akan memberikan sepatah dua patah kata di sini. Yang kami hormati Amang Pendeta M. Mangasi Sianturi. Yang kami hormati juga pendeta fungsional kita Amang Hutasoid. Dan yang kami hormati Inang Bibelfro, Boru Simanjuntak, dan yang saya kasihi seluruh ama ina hana lansia na adong di huriat tabe dohot. Yang kami hormati sekali lagi Amang Parhalado yang ada di ruas HKBP Denpasar. Sesuai dengan tema kita yang ada di tahun ini yang diangkat dari Lukas 2 ayat 14, kiranya kita sebagai ama dan ina yang ada di Huria kita Denpasar pada saat ini dapat memiliki hati yang mampu bersatu baik ama maupun ina nihuriata, kiranya bersatu hati untuk melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati yang kita miliki dalam menjalani setiap kegiatan yang akan kita lalui di tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat Luar biasa. Sebentar Inang. Bergabung dulu Ya. kita ke tengah Inang. Sebentar dulu. Iya. Inang kan bu guru ya? Bu guru ya? Guru apa Nang? Guru sekolah dasar. Guru sekolah dasar, ya. Iya. Tahun ini dipimpin Cek, oleh seorang ibu Natalnya. Gimana Inang, Amang? Natal kita luar biasa pada malam hari ini, bukan? Mari kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Puji Tuhan. Iya. Besar harapan tahun-tahun berikutnya Natal kita akan lebih semakin semarak ya Nang. Ada waktu persiapan menuju ke hari H ini, ada nggak bunga-bunganya Nang? Apa tuh yang lucu-lucu pada saat persiapannya? Yang pastinya gini Nang. Belum cerita sudah ketawa. Ayo dong bagi-bagi dong lucunya. Iya, yang pastinya ya itu aja sih kesatuan hati kita selaku ama dan ina yang ada di ruas HKBP Denpasar, bisa bersatu hati lah ke depannya untuk mensukseskan setiap apapun acara, apapun kegiatan, program yang disediakan oleh ruas kita, oleh gereja kita dapat dilakukan dengan sukacita, dengan penuh kerendahan hati dan yang pastinya kesatuan hati. Siap, berarti intinya kesatuan hati. Walaupun secara kategorial ama, ina, lansia, inahana, tetapi ketika kita disatukan kita menjadi satu. Iya, benar. Baiklah, terima kasih Inang. Iya, tanpa berlama-lama lagi. Mana ini Amang Simarmata, partner saya ini, mana? Ayo, kita akan tampilkan pamungkas pada malam hari ini. Untuk acara hiburan ini sangat dahsyat. Tapi sepertinya udah bisa sambil jalan konsumsi ya Nang ya, biar kita sambil makan minum ya kan. Kalau ada popcorn dinikmati juga popcorn. Tapi seperti yang dibilang tadi, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Baik, iya. Pesan sponsor ya, buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Siap. Oke Nang, untuk hiburan hari ini kita berjalan lebih luar biasa. Kita lihat dulu pemain-pemain drama. Wah, mana ini? Mari Karena kita lihat Ama Ina Natal tahun 2023 ada dramanya yang sangat luar biasa. Kayaknya tahun ini judul drama ini viral Amang Inang. Iya. Viral banget. Saya sebagai yang masih belajar ya, sempat bingung apa sih maksudnya ya kata-kata ini gitu. Tetapi saya sudah diajari oleh para orang tua kami, apa sih maksud sebenarnya. Jadi kalau boleh tahu apa judul dramanya? Margogo Ijurbari. Ya kan? Oh, boleh pertama dong. cerita Mangina. Iya. Yang bahasa Indonesianya. Apa tuh bahasa Indonesianya?
Margogo artinya Margogo kuat, bukan begitu? kekuatan. Oh salah, benar? Iya. Benar. Terus Ijur? Ijur bari air liur. Oke, iya emang itu kan, benar kan Mang Inang? Betul Iya. ya? Ah, Ya, betul benar, Mang kok. Inang. Iya. Benar. Tetapi makna harfiahnya adalah apa? Sangat luar biasa. Maknanya bagaimana seorang ibu yang Dan seorang senantiasa bapak juga pasti, dan kan? seorang bapak Ama sama Ina bersikuku untuk mensukseskan anak-anaknya. Artinya di kita Batak, anak kokido hamoraun dia. Iya. Tanpa berlama-lama Ina. Ayo. Biar agak dramatis ya kan. Siap. Udah bisa kayaknya lampunya itu dimatikan tipis-tipis ya kan. Mohon dibantu lampunya itu agak dimatikan tipis-tipis. Biar nanti disorot hanya pemain dramanya. Mohon dibantu. Iya. Iya. Kita sambut pemain-pemain drama kita. Ladies and gentlemen, please welcome. Iya. Oke, tapi sebelum dramanya diputar, biar lebih enak dia ya kan, karena ada juga makanan sama minuman dihidangkan. Ada baiknya kita berdoa dulu Amangina. Untuk doa kami panggilkan Amang Pendeta Resort kita untuk memimpin doa makan. Ya, kita berdoa dulu sebentar Amangina. Kita satukan hati, kita bersyukur, kita berdoa. Mauliate Tuhan, nungasipul ibadah perayaan Natal ama Ina, Inahanna, Lansia, Jericho, Maranatha, nang sudi ruas ni uriam di bagasa Bornginon. Alani asin roham pada diu si panganon dihami. Pasu-pasu mohon, tau hai pason di pamatang nami. Mauliate mariho. Amin. Amin. Ya, selamat menikmati Amang Ina. Iya. Si titik masih gopa, golang-golang pangarahutna. Lanjutkan. Manang soni matar patubani ama Ina, lansa inahana Jericho, saya godang mapina suna. Matutu. Ya. Iya. Sambil menemani makan malam. Iya. Mana nih? Tampilkan dong. Udah nggak sabaran. Bentar dulu. Agak ini dia. Seperti di bioskop itu Inang ya kan? Iya. Agak ada iklan-iklannya dulu. Oh, baik. Iya, agak lebih dramatis dulu. Oh, Oke. biasanya gini, pintu teater 1 Iya. telah dibuka gitu. Iya. Oke, baik. Cepetan mana ini? Pintu Ayo. teater 1 telah dibuka. Dimohonkan kita semua agar makan di tempatnya masing-masing. Iya, sambil menikmati Iya. perform pada malam hari ini. Oke. Bentar. Dari layar kaca HKBP Denpasar kita tampilkan drama Natal. Ya. Untuk pembukaannya silakan ditampilkan. Pembukaan dulu. Iya. Sebentar. Sepertinya Masih proses. masih proses ya kan? Proses biar Oke. karena dia pembuatannya agak dramatis. Baik. Kira-kira ada yang meneteskan air mata nggak ini? Wah. Sepertinya begitu. Oke. Oke. Oke, Ya. kita sambut. Ya, Oh, sebentar kurang lebih dulu. seperti ini ya. Bentar dulu, mulai dari awal biar agak lebih enak dia. Musik. Musik. Iya, videonya harusnya ada soundnya ya, Mang. Iya. Iya. Sebentar. Iya. Iya. Pintu teater 1. Sepertinya masih di earphone ya kan? Iya, sebentar. Karena sambil makan ya kan? Ya. Biar lebih
Enak Seru gitu dia ya nontonnya, kan. iya. Jangan lupa minum juga enak. Ya. Susah nggak sih latihan drama kalau sama kaum bapak dan kaum ibu? Oh, sepertinya sangat gampang karena situasional dia. Jadi lebih membawakan mimiknya semua nampak. Kita lihatlah. Ini agak-agak dramatis. Jadi untuk di acara sesi terakhir juga nanti ada khusus untuk Hari Ibu. Baiklah. Jadi untuk ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua di sini menikmati sampai selesai. Baik, besar Iya. harapan kita ya. Iya, Inang benar tetap- tepat sekali. Cek. Nah, ini dia. Oke, sebentar. Oke, udah Oke. siap. Ya. Kita bacakan ya Inang. Ya. Margogo Ijurbari. Ya. Margogo Ijurbari. Sebagai dalang ada Inang Sintua P. Borusinaga. Selanjutnya sebagai Naima Pogos, Nyonya Ceri Tonga Boru Sembiri. Mapogos ya. Sebagai Amani Mapogos ada Amang Hasitorus. Ya, sebagai Mapogos si Mamora Ceri Tonga. Wah, Mapogos di Mamura Mese. Iya, udah Mapogos Mamora ya kan? Sebagai bulan tulang ada Nyonya Pesi Hombeng Borusi Toha. Ya, sebagai Amani Maribak Panjaitan, IJ Siombing, Amang IJ Siombing. Maribak Panjaitan. Ada Nai Maribak oleh Opung Esto Borusi Hombeng. Ya, ini tokenya ini. Toke Amani Hali Sungsung Paranginangi, Amang UN Sibarani. Dunga Hali Susuk Paranginangi Muse. Mbak, Nai Hali Susuk Nyonya Situa Asi Manjuta Boru Tumanggon. Iya, bagaimanakah dramanya? Namanya aja udah keren-keren kali kan Inang. Kan? Baik. Saya juga penasaran ini. Penasaran Inang Iya. ya? Jangan kemana-mana, kita sambut langsung siapakah dalangnya atau pembaca naskah ini. Baik. Kita sambut Inang P. Sinaga. Diragam di Parngoluanon tung macai godang doakan alau si bulson di Portibion marsak sonang nang susah ikondo tabul di bagasan las niroha jala ikondo hita mangasahon kuarni jahuba di sadahuta adong mas ada keluarga nama cai pogus na sai makokop gelengna asa boy hasia macai godang do aka arsak dangol jala hasusaan na dibolus halaki ala nang pesongoni tong do mangasahon hagugoon jala bisuk na dilehon Tuhan debata boydo ceritana tapahi hut ma songon dia ceritana
Uhilalaro hinan, uhilalaro aman, burjumi Tuhan gelengmo. Sotai yang dibagari gaho mekelho nang pelo jaho Kolahona Diroha Uraku taupe Somonati naumi Naulina lagu Sado Sudah tangi yang ni Tuhan gelengmo. Margo Kolahona Diroha Udah ku taupe Somonati naumi Sado sudah tangi yang ni Tuhan gelengmo. Sado sudah tangi yang ni Tuhan gelengmo. Nah, bawa anak mana yang dia gikon kasih geli hulala. Ma, omak ni fokus. Ini dia doh. Omak ni fokus. Itu sojo. Mak tahe. Sobo tu pengen sodia.
Roma kasahit. Hai Pak. Mawasiya na inang baju tes sujo. Baju tes sujo inang mawasiya na. Mawasiya na baju tes sujo inang dah. Lo baik. Kadang aja itu. Kalau sama ni mah. Nah, pola. Tonggi baik dah. Sona. Satakin ko. Gali parasak. Soni memulung alam matua daging. Roma ka sahit. Gali mapamatang. Alay ba. Postoro hatu Tuhan ni. Rambutan na iba. Iba ites mo na ino ha. Ulan ko ino ano. Ulan ko nasado. Yang narita tukul bulan beba. Ada tu. Tabulu. Ada tu dia laki lau kagel lektai. Ada tu dia lawalahi. Si bulan si mapogo si dia. Sampai kita nakian ini Pak. Oh ido. Bah, ido habe. Boti ma arong nandeku pasahat tu ho. Buaro mulut apapun anak tasi mapogo sun mangarat tu. Tuhutan itu langnya tu beli. Atik BH. Pak. Ngaruh lagi. Aduh. Ban sedih dong. Kan siang warnet nak kami mak. Keterima wak di Udayana di Fakultas Ekonomi. Mulai hati mari Tuhan. Mulai hati mari Tuhan. Mulai hati mari Tuhan. Ima itokon rarat neng tu ulut di mana di Bali. Pajago-jago hodon. Nang binoto. Ima. Patorang tu mak. Ima dong di Bali oma. Di unut. Ido. Mau nang mak angkita naking. Olo. Udayana. Olo. Olo. Songot pusu olo. Ido. Pusu Universitas Sumatera Utara. Di Bali, mana dong? Tadi kalau di Bali, Udayana, Fakultas Ekonomi. Aku yang mampu itu anak apa? Mak. Ayo do tulang nesi. Hati. Ba, mulai hati mari Tuhan. Tapi sekarang memang lalu ada bah. Olo Jadi mak. sama dia narohamu nabu. Adok do tulang di si. Alai mak. Natulangi sehera piso lemper deh. Ima non. Dilempari manok kami memulut tu si ami. Tongdo. Ini dah fokus dah. Dan koi semua ni tengah tua-tua dah bah. Tulangnya berjudo, Tulang ni. Dan tulang ini bercuhian dop. Ido ba fokus berjudo na tulang ni. Oh, jadi so ni mau mak. Mau pe non itu tahu lau tu si. Dohok mawate. Jadi dong anok kumanon itoki. Napa manok karejo di Bali. Jadi jalan mulung akarejo non lau. Ba mudah-mudahan mah dapat alak bulian non. Mulu lau. halak bule tu abang. Itu. Halaknya nabi tu jolo. Kantek doau. Tikin aja lo. Sonari do aha. Lam bengkak. Ngabe. Mulu neng lauhian memang kamu do si mapogos penin na oloman dohoti kamu baru na degat daya te Pak. Nauli. Tapi isi manon tabaen nama mahan lo putay Pak. Uno pula marsak ko ina. Pos roham. Pos doro hadaba. Mulu somoni. Ada kau pengen banyak. Tahu de papi tahu awal tak pulang. Bangula maju setahun di hutan. Papu kumpul apa nggak sebulan kami Bali. Unang pak sahur mau makok bapak. Apalagi bapak persaing yang boy semua di Borudang, boy semua di Godang halak neng markuliah tu luar kota, tu luar negeri bahkan Godang tu cita-cita di mate. Alai kamu dapat doro hamami do bapakmu nantoy manami mamikir iya kan. Ido buru. Kalau kamu jo Buru aja kupe majolo. Pasah ma cita-citam. Ate. Ido. Hamuna dua tanggung jawab nami do. Ido. Pos maro hamuna. Anak kido hamoraon dia oke Pak. Ido. Hamuna dua do. Songonim nama kami memikir do bapakmu nanda baru dah unang pikiramu biaya dah. Olo mak. Olo.
Unang pikir kamu. Oh, Lama lo, Ma. kamu na dua tu balian na teh. Oh, lo, Ma. Ah. Oke. Di pareso Iya, kamu sakut tayo, mah naking. tanaman ida baru dah. Ini sakul. Buat namu mah alat muna. Olo mak, jadi lama Leon per. Oh, lo. Jangan lupa kasih makan lembu itu bang. Oh, lo, Ma. Iya. Mulai ate. Iya. Hati-hati kalian ya. Lama jam ida. Iya nanti datang. Dapat dah. Iya. Kalian nanti gala-gala itu ate. Iya nanti datang mama nanti. Langsung ambil mak dah. Iya baru. Oh, lo baru. Jadi songod dia namon Pak. Au nga las doro hakut itu bang. Una pola marsak ko inang. Tapi kan diwoto hodo Pak. Ido, basa ado Tuhan ni. Sari honon na hita la por mudu gelek to. Nasodong epekta. Songonom may. Uang kemarin pun udah nyaku beli. Oh, lo nga berhasil anong gelek taon mula da sudena. Jadi lama jo tu toke jalo mahebek 12 juta. 42 juta dokkom matu ibana di bagasan ono bulan. Paula hotar hepeng nai jolo panen manok kopi dok jagung. Ima jebuan narham. Iya tahe Pak. Apapun kita korbankan demi anak kita Pak, supaya bisa dia sekolah tinggi-tinggi. Iya, harus begitu. Iya. Lama juga. Dulu surat rumah tadi ya, Iya. surat tanah kita ya Iya, Pak. iya. Itu ada Pak. Oh, lo lama. Buat kalian now turungan itu kei. Oh, lo. Mana ngadongan non sian tokei pijaman ya teh. Oh, lo. Di ruang kamu. Tahe, ini dia dong manusia sungsungon. Soal nomor delen itu terus kerejuna. Eda. Oh, Eda. Isi damu tahe. Dia kamu Eda. Kamu masuk ke Minang. Masuk ke Minang. Oh, Eda halis sungsung. Oh, masuk ke Minang, masuk ke Minang. Minang, masuk ke Minang. Ini kamu kan? Masuk ke Minang. Kamu amang bau. Masuk Minang. Oh, lo di sini kamu amang bau. Si dong kamu Minang. Dang tabung awonon, mau makatai doh kamu amang bau. Oh, ido ate. Hudul mo jo, hudul sa ko jo. Hudul mo jo. Asal telepon jo. Jo. Kan nggak apa-apa ini kata tetangga nanti kalau dua-dua kita di rumah dia nggak ada. Payo ang stokin sa telepon jo idam dah. Dari mana Eda? Coba telepon lah dulu. Amang bau, telepon lah. Somar na yakat. Nalag dal daray. Ba? Liling nay. Ba? Ngarobi. Parlak kasya mo di mana ba? Oh, Rasda. Aku ya Mangda. Laki nga na upete kamu dah ba? Ulaon sotik. Oh. Apalah na perlu. Gini nya tadi dah. Pahudul macoy dah ko pahudul. Oh iya. Apalah na perlu eda? Gini tadi dah. Monang katanya si Bulan. Dapatlah dia kuliah di UNUD. Nah di Udayanai. Di Bali Naida. Jadi lasian dorohanami dok bapak anak kan. Tapi ya biasalah Eda. Ya biasalah. Enggak ada lagi uang kami dah mau ngongkosin dia ke Bali tadi. Jadi kalau boleh dah yang tokenya ini Eda di kampung ini sama Mang Bau. Taunya tetangga itu banyak uang Eda sama Mang Bau itu. Sarupa duita inang. Sarupa duita. Jadi terherera song dia menang rencana ni nang arawa. Neng mamit jamian doa sebenarnya Eda. Molea tema dituhatta. Ditangi ho tuhatta do tutu rencana ni main nami. Boy do tutu main nami mendapatkan kuliah di Bali. Las rohanami mangida main nami Eda. Imma Eda. Tapi kan nggak mungkin dia berangkat nggak ada uang kami dah. Jadi minta tolonglah aku kali ini dah. Minta tolonglah aku sama Eda.
Ku bawanya ini tadi surat rumah kami, surat tanah ladang kami yang gak seberapa itu lagi. Sekaliannya ada tadi lagi perhiasanku gak banyak lagi ini dah. Demi anakku itu minjamlah aku dulu sama Eda. 12 juta lah ku pinjam dulu uang kalian bawa. Sama kalian pun nanti surat tanah ini dulu jaminannya. Gak apa-apa kami rasa. Yang penting bisa kami minjam uang kalian itu. Alayunang bayan persen nah. Molo dihamit tong. Pos marohani edaku. Ule ape 30 juta. Asal masahat. Jangan gitu banyaknya Jangan gitu banyaknya. Siapa tahu marjodo ya nak kota. Ima patu jolo ni Maiki dah. Oh gitu nyeda. Saya nalang ada nguli naton. Nasi matai. Terlihat tuh terwaro. Tapi 12 juta pun cukupnya, nggak usah lah sampai 30 juta. Pola bahaya dak pola bah. Situ 20 juta hu transfer pe. Tapi mololas rohamuna doh amang bau ya nggak apa-apa lah. Wah, itu inang. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa itu dak nggak apa-apa ya. Ya udah dah. Maksudku tadi maunya langsung ku terima uang itu dah, biar udah cepat berangkat dulu si bulan karena mendaftar pun tinggal seminggu lagi waktunya katanya. Oh iya marong ditupai pengkes mah. Jadi dangadong nganggo kesedaku. Buane damon surat ni tanomu naon ku transfer pe satu kinai pos marohani edak. Songoni do edak. Oh edak. Tinggal lo main inang nomor kining muna. Ido ate abang bau. Kalau pe aku manonda edak. Kalau peta he amang bau dohot. Pasaha mata itu amang. Makasih lah. Lamulan nama inang. Batawi matulay teh. Saya meta sudi. Jadi 12 apa 30-nya nanti edak pinjamkan. 30 edak ku transfer pe pos maroham dah. Berapa? 30 juta. Oh, 30 juta iya ya. Saya ma na pirasita ni Maiki teh. Iya dak, makasih lah banyak dulu ya Mang Bau. Iya ya dak ya. Iya. Ya udah nanti kutunggu langsung dak. Perlu kali ini biar cepat udah berangkat orang itu biar pesan tiket langsung. Biar udah daftar ulang dia. Oh lo bau. Abi matulay palaway. Aku tuh Abang Bau. Apa lesok idam nang palaway aku sarung baru bebas. Dang palabuan ni naeda di sana lay tetanggayan non diceritai awan non dipudi dah. Lawa udah dah. Oh, nang aku horas 20 juta ya bek koser na gudang tuh hepeng. Pola bohai, ay gudang do rezeki kita. Oi. Ay hola membuat tamu ho sahali trip itu puluhan juta do kan. Amin, amin. Saya begituan nih. Udah ate mau lihat ate. Salam bagi kita semua. Selamat Hari Natal, selamat Hari Ibu buat ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived
of the goodness of God. Mari kita bernyanyi bersama. And all my life you have been faithful. Oh yes, my Lord. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hey, hey, 'cause your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Once more. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Sekali lagi, semua tangannya di atas. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Am I gonna sing of the goodness of God? And I wanna sing of the goodness of God. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dung sahat di Jabu. Ditelepon omak ni sinapu Gusma ito na di Bali. Mandok. Asaro aka berenai lau mangarato tu Bali. Buado lanjutan ceritana. Tapai hut-hut ma baba selanjutnya. Cek. Cek tes. Omak ni maribak. Ya bajo, buat jo kopi kujo asa sona. Dabojo, jala tu orjo lapeta jolane jo. Ahon na mersuri lo sanak kiningan. Asa jo pemersuri, sa jo pemarkaca, dan ngerasae. Ala po jo lapeta jolane. Tu jo menepungan. Ayah ada muaman di maribak.
Ilam matua ho hubereng. La mureme kia doho. Koni teh mani. Oh. Pangadongan lapet. Godang do gula nih. Apalagi molok nopet. Jadi molo marsahi tonong tong doa na repot. Jadi pasok maju mani maribak. Alak mani na gudang do komentarmu. Alak majolani satu kijo, asa mangopi jo ibejo. Oh ido, atong asahu pesajo lapetate. Rona malapeti, sabar maho. Olo. Ay, sungon na si Pihi tate, ay itu dia teh anata. Ay lao nagkiningan tu pasarin na. Oh. Maju pangidongan na dukoni mo se. Oh. Imate di hauto to nate amaribak. Oh, boy manian. Dos totong rohat tate. Boy tapasikolahon anak tahun nian anggo ekonomita sangat mencukupi do ate. Adong ni telepon siya dito ni Sakuta. Halo? Halo itu. Horas itu. Horas itu ku. Sehat do kamu di Bali do edakku. Sehat itu. Bohai itu sehat do. Sehat kami itu. Bualai. Tuhan. Buaru tehelai sehat do lai. Nasong-songoni namanya itu. Mololai mo na tahap pemulihan do ang gulay mo terus nina. Bah, ay sonda martelepon itu. Ay hati na riko teh itu. Ido itu. Taringot na songononon itu. Neng songon dong telepon. Butuh doa. Lu udah bigi-bigion. Bantuan ni itu sonare. Buharo itu, dokon itu mak. Gabidang tabaw doa sebenarnya itu. Telepon itu na. Soalna Ido hepeng maraya. monang doni na bere muna si bulan ni kuliah di unut itu. Jala neng daftar ulang na ninna ibana di minggu depan. Jadi inna rohana mi dohot lay munahian. Boy jo apala di jabu muna tinggal bere munai itu. Pai mamarboras kopionan non dilului halaki pianon kos-kosan na di Bali gabedang taboawan non daba tueda molo palelekku bere munai di jabu muna itu. Oh daong itu ay bahasa pola do kono mo hola sebulak karwa bere ki haro tinggal di jabu nami ay gudang do kamar di gijak piarong do pe kosong do pe tulu dai kamar di gijak pe budu halaki hurasa di son laus di soman no kelas ano malah kita sekolah non sampai saya kuliah na ide rohaku. Ay bahasa pola hola sebulan itu ku. Ido daba itu yang karena ikutnya si Mapogos juga katanya ke Bali. Unang dah. Yang kudengarnya katanya itu lagi sukses sekarang di Bali. Jadi maksud kami bulan sama si Mapogosnya yang kesana itu. Karena kan ya taulah itu. Apalah kerjaan si Mapogos juga di sini pun cuman marmahan horbonya, mengurupi kami doa bapaknya nya. Jadi maksud kami kalau ikut kian si Mapogos kan bisa dia kerja sama itu di perusahaan itu yang besar itu loh. Gitu maksudku itu. Dengerin gak itu? Ay ketepatan ay adong dotong usahaku travelhu. Ay mungkin boydora si Mapogos non madong-adongan yawan non. Boyra imana lain ku karejo no dison. Pos baru ham itu. Doko malaki ne 207 Bali itu. Asa boy di sekolah ketepatan jonok do sekolah itu jabu nami. Jala si Mapogos pe boy man nom karejo do tamen noni. Denggam ma itu. Ay emang puji Tuhan nama itu jonok hian sian jabu muna udayana ya teh. Jadi boy do pe si bulan do si Mapogos ro tu jabu muna te itu. Boy itu. Unang gabe di sian non beremi itu gabe marbadaha mudot edai dang tabuan non keluarga tadaba itu. Daong itu
Olong nama itu. Pos maroham. Anggo edami. Iya. Darok pola masalai. Pos maroham. Pola Makasih suara lah do belga. Anggo rohana. Dabodo, dak pola masalai, dak pola Iya. masalai. Makasih lah itu ya. Oh, lah itu, Makasih horas banyak mah itu. itu. Sehat lah itu ya, banyak lah Oke. rezeki itu ya. Horas mah itu, horas. Mungkin minggu ini dalam 2 hari 3 hari ini berangkatnya si Mapogo sama si Bulannya itu. Oh, Teteh lah aku itu. mah di Bali dah itu. Oh, lah itu, Mau oh, ya lah teh itu. godang jolo dah itu. Oh, lah itu. Horas itoku. Horas Tuhan itu, horas. berkati. Horas. Jadi songonodo aman di maribak. Saya upat ido sana kaning nomor telepon ibu Tommy. Dukun ni marhata manggak ko. Tolu do kamar di dokok ko 22. Apa ngaci ni ulu kiba bege kening. Jadi ingok dah unang alani na di son beremi gabe hurang ke mata. Dohot bulan aku berkurang. Ibu tohodo. Ya, sebentar ya. Oh, kita fitness ya. Oh iya, sebentar ya. Jadi udah sampai baru bulan aku ala naiso peremida ingoti. Pos maroham bori raja. Anggo bulan nami dang nalamoru benokku tenang maho palabas maroham. Ay bereki beremdui. Detu kola berekui. Jala memang ekosong nido hidak kena metuon. Airang binoto he 2 tong. Isiro mangrupiah kaya nak kotaun. Dang binoto manang natulang na 2 Jadi pos maroham. Pelabas maroham. Ajar-ajarnya mano bertemu dungon no saha ano di mana tu jaya budak. Jadi ikon jalot tadui, ikon urupot tadu anggo edami nasakutai asing roham amereng. Alai doko tu beremida. Unang di paroa tu itona ida. Molong ahuler rohaku halaki peko burju ikut aturan nadong dijawab dia maribak Pos maroham maribak ai sone rekon nila guido dos nakok na dos tua na jala ahane tasua kaduan baido tom tapot tahaduan jadi tapalas marohatta ta sambuk ma aka nyoberet tahun asa boy hitarapa anon di belion malas ni roado nasida ina mahurasa songoni na mahurasa ate atong molo songoni do amang bater seradi homa molo dos do tutunak ko na do tua na memang ikonula honota do na dinggan lumowi matuwa ka keluarga tole ma jo ma beretta si bunga do si mapogos tu Rona mahalaki jadi ina mahurasa molo dokononi edei songone dokoni dos nona ko na dos datu nei batai deho molo molo songoni jo asa sona saha tangyak ta tua mata perdinga basai anak judul lah dos nakok na dos do tua nakok na na dohot dos do tua na dos do tua na dohot nakok na selamat menyaksikan. Yeah. Siap. Jauh kita sini ya Manginang. Woo. Tes. Unang komandele jala unang marsak molo pitoro tua kasih tanoni. Iko sabar homano suriana parsorio dot akasidang oloni. Sai ulama akan ada yang separo molo tunga dompe nama nusa kirami asa sonang roham lau mangula sasudia kaulaon siganu pari molo sabar hojala burju lau mangula akasi ulaoni dan tagamo soda bomusa sudia kana pinasita irohami Ega mana pengoluan jala sona mana pikiranmu sohari bori jala aku di unang kijang roham unang maya selama ida jolma nama wasamale ya semua dos dona kona jala dos dona tuat na anggo di pargoluono
Molo sinua kasang asan dona tu. Molo sinuan gadong dona tu. Molo sinuan nadengan sai nadengan dona ro. Molo sinuan naroa sai naroa ro. Tiba heli lula makana dengan jala sayur rupiah kajol mana mau nama dona lo jala kale. Asarega sude, asareta sude, ayo doni halomon iduani. Betamu, totor kamu amanginang. Baik kamu sulim ya mang. Molo sabar rojala burju-burju lama ulah kasih ulah omi. Dan tagamu sudah pemusa sudah akan apinar sita di rohami. Hingga mana pergoluanmu jala sonang mana pikiranmu so hari bori-bori. Jala aku pi unang kijang roham. Unang malias roham mangida jolma nama wasta male. Dos dona kona jala dos dona tuana anggo di pargoluono. Molo sinua kasang asan dona tubuh. Molo sinuan gadong dona tubuh. Molo sinuan nadengan sai nadengan dona ro. Molo sinuan naroa sai naroa dona ro. Tiba heli lula makana dengan jala sayur rupiah kajol mana mau nama dona lo jana kale. Tiba heli lula makana dengan jala sayur rupiah kajol mana mau nama dona lo jana kale. Asarega sude, asareta sude, ayo doni halomon iduani. Asarega sude, asareta sude, ayo doli halomon iluhani. Horas. Macai belga do aka pasu-pasu ni Tuhan di aka napursea tui mana. Macai godang do aka tantangan si boluson ni keluarga Mapogus si Mamora. Di 4 tahun kuliah ni Borunai. Jala saya torus do dang lupa halaki pasahaton dirina tutuhan pardenggan basai. 4 tahun dong lulus kuliah si bulan. Lulus ma ibana tes di salah satu perbankan BUMN, jala penempatan di Jakarta. Jala si Mapogus si Mamorapi. Belajar sambil karejo do di Bali. Jala lulus masih Marpogus si Mamora CPNS di bagian Kemenhumham. Tepatnya di bagian lapas tahanan. Boado lanjutan ceritana. Tapai huti-hut ma di babak selanjutnya. Romanya nanti ya keburu teh ya teh, kanak teh ya teh, tuh dia doa laki lawat teh, ai nggak boh teh kare jodi si bulat teh. Bolo si bulan, nggak karejo be mana di BUMN, molo si Horas tulang, horas na tulang. Horas. Bah, horas. Dah lagi do na tulang, do tulang ate. Horas. Bah, Ayo do. sehat do tulang. Horas. Bah. Ay Hidup songon ate. tambah cantik do berek nih. Au cantik do penat tulakku. Bah. Songon dalam tembem. Beren tojo ni si Bogoson. Barak Bogos be mana besonare be, ngama mora be haroy mana besonare. Gaganti nama be. Tidak teh. Dak si Mapogus be teh. Dang be. Oh. Gabi si Mamora nama tokin naik. Idia do
Gereja roho. Oh lo tulang. Bagus. Ba imalani bahasa-bahasa ni Tuhan itulang. Sia tulang dapat do itoki di BUMN au di Kemenkumham tulang. Bahasa monima. Di Jakarta na tulang di Bang Maju Mundur. Oh. Bang Maju Mundur ate. Alay balgado ko jimnisikan. Lumayan mana tulang cukup, Mak. Patu matur songona ipatari dia pamakem do da nang berhasil huate berete. Mau lihat mana tulang. Sunai alani burjuni na tulang kudo tulang na di son. 5 tahun manu yang hami hampir 5 tahun. Bagas nina tulang do tulang. Lina denggan nabinain muna tu hami tulang. Boy hami dot itok kuno yang di son. Oh lo na tulang. Jadi tarboha maro rencana muna harwa ibanda roha mu harwa. Bu sona humalabut tamu harwa. Boado haro rencana muna harwa. Jadi songonon tulang na tulang. Tanggal 22 on adong rencana nami aneng mula tuh ta. Sarupa teh. Ay bahasa. Ay naung. Ala bertepatan musi tanggal 22 i marulang tahun oma. Jadi adong rencana nami doh dito aneng mabay songon surprise ma tu oma. Ay hami peneng mula do bere. Ay apa sih tulang ketepatan ate? Oh ido anggo boyne rapi tate. Oh lo. Gani na tulang. Atong merosoni hamu mangatur tiket tade. Nak pola kosai. Hami peman urti tiket ni na tulang Oh lo tulang. tenang mate. Ido ate. Oh pilih tiketi. Nang pala dan na tulang apa Oh mempercibadak ni na tulang ate sa lembaga tulangan non ate. Ulat huta. Hafal lo nang oh. Ba sahapal-hapal ni ate na tulang. Olan sotung berniah itu. Bah, atong merosoni tahu ba sinama ay pigarin ay nama ido rohaku buki kau mati kek muna buki tong mati kek nami ate. Dangan tulang. Jadi siol do tu oma do baba. Alami ulang tahun. Oh, ngarigat merosoni atong toy buki kau mati kek nami ate. Oke. Oleh ate mak. Jadi dah mau ite. Oke. Saya lu kami jo tiket do oleh buanu tuh tate na tulang. Oke. Iya. Oke. Jadi pami maju ame ate tulang dada tulang. Oras. Kami tulang ate. Olo. Oke. Horas mana? Tiketi do hori tiketi. Aduan. Oh, boleh ate mak. Beido, aido. Ba atong tahu ba si batong si benot tate asra parapak tanon talaken non. Olo olo pas may ngaring gabi. Beta mak. Tahu ba si mak? Olo. Opa Nasongon ngaleleng huwereng. Dang adong gurita ni si Fogus dohot si Bulan. Kok bisa gitu ya Pak orang itu ya? Iya. Nggak tahu pun aku kayak mana udah orang itu udah ada dia 2 bulan nggak ada kabarnya Pak. Onggonin rakunian apa loro manyak kalian ya di Natalona ti? Namar Natal nama tahun 2020 toluon. Masih Alaina soalong berita nih halakina 2. Dia do tutu ate. Ale songon nomor gorak do turu aku ba. Iko mula doh lah di Natalon. Iya Pak. Au pina masih holian tuh lagi na 2. Tuh. Nga 5 tahun Mak. Iya dah. Nga 5 tahun maon Pak. Masih mula beha lagi. Oh lo. Memang dia gandun na itu pangalahon niya lagi di pangaratuanan Pak. Tapi mau pelatang so. Las mak saya doang lain 2 di pangaratuan. Masih holian. Horas Bapak, horas semua. Ba. Tahu enggak aja doh kamu ba. Sehat do Bapak, ba. Lihat itu di BG. Ngasih belak Bapak teh. Oh lo. Sehat tahu naik. Bodoh dong. Iya. Cuma di Tuhan ya teh. Ngemak. Nggak mau lagi kamu Fogus. Horas semua. Aku ya Bang. Nggak masih Oi, nabagado huberik seragam mi amang. Lo amang alay buci muntong do sama ni. Saya dong. Alay bagay seragam mi ito. Olo. Jadi karejo ho amang. Unga. Apalar do alak tulang do nat tulang sadarion. Bah.
Lah, mak mersai do. Oi, do. Main, unang gabi tangis sa naroon terus. Ro tulang do na tulang rak do tame. Ini Indonesia dia. Oh, masuk na tulang. Horas. Bago masih kalau sini Pak, memerek kamu. Burju. Kuna burju. Ngaro kamu ini. Olo, alang marhasil mere ido ko na burju ate. Horas menang mo. Songoni nama eda. Alani ramot. Horas diamu. Perjabu. Bah, songona rame jauton. Bah, narong todong tanaro. Rotodok. Oh, bah. Sedih todong taro. Ono manisi. Coba lihat luar biasa. Horas leh. Horas. Ano mau mersiuman, jarang mau jawab. Horas. Bah, ido teh. Halakon na dua nama tiki mengurupi hami itu. Cik. Oh iya. Ininya sama Amang Bau ini yang membantu kami berangkat bere itu kemarin itu. Ya, ya. Iya, mau lihat tema di Tuhan nih. Pos marohameda. Ido berhasilkan maiki do para maki. Mandok mau lihat doa di Tuhan nih. Malam tu sehat nama itu di son. Oh, mau lihat itu, Unang nari marsayo Pak. Gogo ni tangi yang do ido basani Tuhan de tu. Kita selalu nalungob itu keluarga ni dakku di son. Ido dakku. Alai dang berulah bihalaki kan itu selama di sana kan. Berjudo lagi itu. Dang merulah kan eda. Bah, ide nak isi bulan nih. Ide nak isi bulan nih. Dicuci si bulan ini dong bajumu nanti di sana kan. Dicuci bulan dong kan. Oh, dah. Ide nak isi bulan teh. Si bulan nih. Mike. Itu nama. Ubegi ngake region mana di Jakarta. Las marohata teh. Mendok mau lihat nama ham itu doho edak kuat teh. Nga sukses bebere munai. Lo HUBG ulang tahun ini sadarionin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sabinoto bena ulang tahun ini. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun doa peda. Tema Tuhan. Oh lo. Ido inata ulang tahun nih. Selamat ulang tahun itu. Pas kencang mau. Jong peda sani pasahak kadon. Belga hienon, belga godang isina. Selamat ulang tahun peda kuda, sehat-sehat peda dah. Alaya do di bagasone dah. Anong mabuka dah jolo mula pehami. Songon na baga ube. Ditiup maju lili ni mak. Opus maju lili. Mau lihat eda. Diopus maju lili non. Man. Baik opus maju lili non. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Asa martani yang johita. Alana hatikan bahasa Tuhan. Di gagasan kita bisa luhutna. Ina ni huriata di Denpasaron. Jadi, au nama mawakil ate ina ngate. Selamat Hari Ibu nama dihita saluhutna ina ni ruas huriata Denpasar. Utiup mate. Kasih sayang ibu dan ayah. Cik. Tidak akan pernah luntur dan semangatnya menyekolahkan semua anak-anaknya. Perbu dulu aja nih. Cik. Alana ilas ni rohanami inang dot amang dipetupahami do bunga neng lehonon nami panitia sude dison tu sude ni ina ni hurianami na adong di bagasan non. Lagu Marparbue dulu jami. Cik. Dinyanyikannya lagu ini berakhirlah sudah drama kita. Cik. Martabat kita sedih. Kami pada jauh iman
Jonjok kita sudah yang mangina. Boboko pami gelengmo haul maho uabing maho baulakon lo jami salelengo dua anakmu. Jangan pulang dulu, masih ya. Dapot tudoina laso hamekel maho gajang mau murbi. Semua kita Cairang nauli lagu inan nauli bahasa mau lihat emak di holong ina. Segalanya dalam kehidupan. Dapot mudoina las roham mekel maho gajah mau murbi. Semua Dainang nauli lagu winang nauli bahasa mau lihat emak di holong ina. Aidan namora holia malam madu maho lambo hali urok togelego. Las marohamina inang nauli lagu. Semua Daina Dahina nauli lagu inang nauli basa nauli akema. Ya, semua dapatan bunga Holongina Aidan namora awina karang madu maho. Las marohamina
asmarohamina inang nawiraku mekel mahoina ihatua ondi ihatua ondi. Kami serahkan kepada MC. Iya. Mama Niki. Semua kita di sini pemain drama, biar kita beri persembahan setelah ini tarian dari sektor 1. Iya. Tes. Kita persembahkan tarian Natal dari sektor 1. Iya, jangan kemana-mana Bang Inang. Ini tarian luar biasa dipersembahkan oleh bapak-bapak khusus untuk ibu-ibu. Ya, iya, tengoklah, ya, udah semangat kali. Wah, ada iya, silakan. Wow. Coba deh semua. Luar biasa. Bapak-bapak nggak mau kalah ya. Iya bener, nggak mau kalah. Udah dikasih tadi bunganya Amang? Udah ya? Oke. Siap untuk bergoyang? Siap? Siap. Oke, siap. Musik. Ya, sepertinya ini tarian terakhir. Mari semua kita berdendang ya. Semua bangkit berdiri, kita berdendang. Ini lagu ini, tarian ini dipersembahkan bapak-bapak untuk semua ibu, yo. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Yeah! Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Sektor 1, mana tepuk tangannya? Yo! Time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. C. Ya, dengan berakhirnya tarian dari kaum bapak dari sektor 1, inilah akhir dari acara kita pada malam hari ini. Ya, boleh diabadikan. Oh, sekali lagi masih kurang. Yuk, gas, satu lagi yuk. Jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun.
dancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in Jingle Bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle Bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock. Hey, ya, tibalah kita di penghujung acara. Kami memohon kesediaannya Amang Pendeta untuk boleh menutup acara ini. Ya. Jadi asal mula kita tapawa maju akamang martangyang maita. Maulate mali Tuhan, marsanga maguarmu marmulia maho jala suamma dihamidame nasyakko. Nungasipul hami marnatal ditataporo siyan habang sa habadomi paso-paso masudi ruas ni huriam aka lansia inahanna seksi perempuan seksi ama Korjeriko dot Maranata totong mali Tuhan di bagasan haipason salpunon nami mataon 2020 Porsedo kami tuho, patarom kami tu tahun baru. Atong marlupolo matod dinami, marhite natal taunon, jala olupolo pima, mga lioguri kami, manaripari, tolhas tu tahun baru 2024. Open yang mula mahami siya bagas jorom, ramoti juluani mahami. Padao persahiton dot paramarasya kami, mauliate mariho, pinuji ma guarmo. Amin. Horas Marita. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.